Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatly bir tuğanlar, orozunuzlar kabul bolsun. Bugün mına oroza ayında oturup, oroza ayı jalpı musulmandardın bayramı. Oşonun içinde karılardın özgöçe bayramı. Tündölörü Kur'an okugan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamatta oroza menen Kur'an şafaatçı olup gelip, oroza o Allah'ım şu penden gündüzleri adal nerseni de jebey oroza tut dile mağa şafaat kılgan ruhsat ber dep aytat. Kur'an gelip tündölörü uqtabay Kur'an oku dele mağa şafaat bergenge ruhsat ber dep aytat. Ökönü ruhsat berip oroza menen Kur'an şafaat kılat degen. İqra'ul Kur'ana fe innehu ya'ti yevmel kıyameti şafi'an li ashabih. Siler Kur'an okuğulan keni Kur'an özünün okugan adamın kıyamet günde şafaat kılat dep bardığımız bu hadislerde kançalap okup жүрөбүz. Bir tuğandar bu jerde yenilerimiz, baldarımız Allah Teala razı olsun. Kur'an'a bekem bolgula. Kur'an'ın suyurmatı var. Kur'an iki dünyada şafaatçı darajany götürө turgan adamdı biyiklik alpara turgan ulu kitap. Allah Teala Kur'an'a hizmetçi kılsın, daima Kur'an menen yaşasın nasip kılsın. Buna bir jerde bizden Hazreti Mufti, bizden orunbasarı Hasan Aceke, buna bizden yıl aralık dengeldeki Kur'an jarışlarının kalıstar tovunda jürgen Salih ustazыбыз kança balаны tarbiyalap, kançalagan karılarda östürüp çıktı. Özü Yemendik, birok bizden Kırgızstan'dan jarandığını alıp, bizden Kırgız bolup kalgan. Rahmetullah garekebes oşo Oңgırattan adamlarga ijaza bergen, çoң medreselerdi başkarıp жүрген gareke, Asılbek gareke, kançadan beri oşo Araşan medresesinde, oşo fabrikaday Kur'an okutup baldарды çıkarıp жүрген. Bir jerde mına okup atkan talaba balдар, janında ustazlar da var eken. İnşallah en negizgi sıyınlarda Allah Teala jannatta beret, Kudayım buyursa. Anam bu yerlerde de bir insanlarımız oşo karılar suyunup kalsın, oşolardan bata duası olup kalsın dep ümit kılıp, bir amanatların berbey batşat oşonu barınlarga tapşırıp, dağı bir duaňardy alyp gol dep çakırdık. Şu haflanın başında bir jigit Sayfullah bir Kur'an okup beresinmi gelbe? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Ankabut suresi 43. ayet. Bettin başlalışı ve Qarun ve Firavun ve Haman. Siz bergen sura 401. ayet. Anna murdağı ayet ve lemma caat rusuluna İbrahim. Annan keyinki ayet ve la tujadilu ehlel kitab. Ankabut suresi 29. sure. 69 ayetten turat. 396. ayetten başlalıp 404. ayetten ayaktayıp Biyik jana nurdu oğun Mekke şahrında düşkön sure.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. Başlışı فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ Şuara Suresi 26. sure 227 ayattan turat, 10 betten turat. Şuara Suresi'nin burdağı sure Furqan Suresi, jana andan keyinki sure Naml Suresi. Şuara Suresi 367. betten başalıp 376. betten ayaktaydı. Iyik jana nurdu bolğon Mekke şahrına çıkan sure. Aqra bi riwayati qawlin an imam Nafi' al-Madani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون. Kur'an'a dağı beken bolgula, oroz aylары dua kılıp inşallah şu amanatta berбеген sizlerden duaňardy algysy gelgen kişige dağı unutpay dua kılalı. Allah Taalam bardyňardy saktagan bolsun. Anam birinçidene Bismillahirrahmanirrahim. هدية بسيطة إن شاء الله. قركم هدية بسيطة. قركم إن شاء الله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بين. Mana şunda ulu жоопкерчилик жүктү силерге берген ушул аманатка бекен болгула. Biz 92-жылдары, 91-жылдары мына келгенибизде Мәжит кары анан Абдурахман кары деп экели кары бар болчу Бишкекте. Кийин Анарбай Каракабыз келди, анан шакирттер келди. Andan keyin mınake Karakabız, mına Zamir kar, barıňarga ustazıňar, uşu kişi kары boldu. Ana uşular ile kары bolsa gerek hem, uşular ile görüp ötüp kete tokşoýuz dep jürdük ele, Hudaýga şükür Kırgızstanga Allah Taala berekesin berdi. Eň küçlü karılar mına bizden boldu mına maşallah. Mına hazırkı okup atkan Karakabız Hudaý Taala nazardan, jaman gözden Hudaý Taala öz saktagan bolsun. Karaça bulardy, bir keremet de bulardy karap turup, hazır şunçalyk sıymıktana turgan günge geldik da. Hudaý Taala hem barıňardy şu Kur'an'a bekem kılgan nasip kılsın. Anan karakelerimizde gelip görüp oturup Kur'an'ı saktaş kıyın eken, jattap alışka oňoý, birok Kur'an saktap alış kıyın eken, kançalagan karlarыбыз Kur'an unutup koýgandарды da gördük. Emi karını kaçan kar ekeni bilesin. Kar mına Ramazan gelgende tarawihe ötüp berip tura turgan bolsa, karını şunda sınaladı eken. Mına eň silerini sınalıp atkan günüňer mına şu bugün gündör mına Ramazan gününde. Palança karı palança ötüpdür dep ötüp berip atkan bolsa, barakalla de razı bolup kalasın. Hem silerdi görüp turup biz daha Hudaý Taaladan suraýbys.
биздин балдарыбыздагы, биздин уругубуздагы силердей кары болушун Кудай Тааладан сурап кетебиз. Силердин да дуаңарга биз муктажбыз. Ошого Кудай Таалам өмүрүңөргө береке берсин. Дайым Куранга кызмат кылганды насип кыла берсин силерге. Алла мына ушул ыйык дуалар кабыл боло турган ыйык айыңда турабыз, я Алла. Мына ушул каракелерибиз Куранды жаттап, Куранга кызмат кылайлы деп канчалары сабак берип атат, канчалары мына таравих намаздарга өтүп, элдердин бир сүйүнүчүнө, элдердин бир Куран угуп калышына себепчи болуп аткан ушул каракелерибиздин Аллахым өмүрлөрүнө, ырыскыларына өзүң береке бергин, я Алла. Ар кандай жаман көздөн, жаман сөздөн, назардан бу карыларды өзүң сактагын, я Алла. Өмүрлөрүнө береке бергин, берген берекелүү өмүрлөрүндө дайым Куранга кызмат кылып өтүүлөрүн насип кылгын, я Алла. Аллахым мына ушул каракелерибизде болуп Куран жатташтыкты биздин балдарыбызга, биздин небере чебелер, биздин уруктарыбызга насип кылгын, я Алла. Ушу Куранды жаттатышка себепчи болгон мына устаздар башынан Рахматулла кары турат, мына бу устаз Салих устаз турат, эң башынан Замир кары устаз, мына Асылбек каракелерибиз мына биринчи карылардан көп карылар чыгарды. Кудай Таалам мындай карылардын дагы миңдегенин чыгара бергиле караке. Силердин да Кудай Таалам өмүрүңөргө, рызкыңарга береке берсин. Дайым аман болгула. Ушу карыларыбыз сүйүнүп калсын, ушу карыларыбыздын урматы бир көтөрүлсүн деп адамдардын арасынан тандап алып Куранга кызмат кылган балдарга деп мына белегин берип аткан азыркы ушу себепчи болуп аткан жигиттердин да Кудайым ыраазы болсун. Алардын дагы дайым жашоосуна диндин жашоосун берсин, Курандын жашоосун берсин. Кудай Таала уруктарынан алардын да Куран жаттаган жакшы хафиздер чыгарсын. Алла Таалам баарыңардан ыраазы болсун. Бирахматика я архамар